Ublayong maningi bangin chat, ublayong maningi bangingin lecha du jok. Ublayong man pagaway ka mansim kan yo abanim. Takato, uyay pa, ublayo ka semua. Manay panlalap, balana don bakala ka bamot. Banyo ban ay ki, banyo ban ay ki ka sinem ka babam jukon banyo ban palagi ki. Nakachinte ka bang soitan ute amraw yaki. Don bon shibon ba kachinte amraw ki bang soitan ute ki kon ki chublay. Shibon ba kachinte amraw ki bang soitan ute. Kumanga lagi ka bang shot perpay, pagtulungan perpay. Don bon ba kachinte ka bang soitan ute ki kon ki chublay. Don kabarte hakating susarong hakas pa kabakidon. Don bat kibasaw sarong hakipok kibakikile. Don kibakisaw sarong hakipon rukom. Sipon kibaw syaitan ute ikikon kichoblay. Don kibasaw kibaw syaitan ute iki hakating sarong riublay. Don kibaw syaitan ute iki hakating sarong kating lepop kachongki. Sipon ba kibaw syaitan ute ikikon kichomu. Don kibasaw sarong hakariam kachongki. Don kibasaw sarong hakachulong papriyo chongki. Don kibasaw sarong hakachulong spa kachongki. Hendray kata paro kasangkot hade asla junika kandong. Narablay isi hakachulong sarong. Hendray uay kachulong kibaskawre. Kachulong sarong kachulong hakaching sakaching isap kitalan di bangamadon. Manggis stage ki mga yang RRC ngayon. Hakaton sa Tamil Nadubon try sa tikom ka HR. Nga Yoshibon kaching yaro na markatalan ka bangamadon. Ay Yoshibon ka prophet na katalan ka bangamadon. Henry, kumbaga Bible kalatapan keren. Bakating sarong dolong haswa atong ating tot. Ubrayo isi kating sarong. Kumabrayo sa lama yung Lucifer habawas ng sarong. Yakay ka ba ubrayo ay? Kuntaro ubrayo na mucho bang palayo Lucifer. Paano ng paladya nga ba niyapi? Katakalan dyan nga nagatsaka. Umasim yung ubrayo ang. Hakani ka sinonggo dyan paton buwan ba kating sarong. Kabalong ka ba iti palat niya? Kalau ka iti hakabat choblay. Sarong rublay, sarong lepop, sarong hakas pa, sarong hakating pabriyo, sarong hakating biyang kating bet, sarong. Pat kalau ka iti hakabat choblay. Ublay ukhat nigi sa kating skauret na marong chisuwong. Bodi gidin jat kichonga. Ngini magaski ka magkadoa ako minsin ka magkotor. Ngini magbrado iti sa sarong kachangi. Naman na to obrayo misam na mabi Lucifer o na mabi ang abad ya piru. Maro isi igi ba sa sarong. Kasi sa sarong katon na kanila sinong kachang agaba umansi ang ukran. Yan piya di menta kanu ka binta pisyo sarong. Baro ka di ka choblay. Ako kimisin ka magkodon. Kajayo yung abad ya piya ba Yesus sarong nadan nasay. Ubrayon simno ay kamansim ka changi. Sarong. Yesus sarong hagas pa kahajar yung kinuyapatan. Yesus sarong. Hagi mabot banda. Heray ko tipi ka di ka saso sarong. Kalong ka chili ka ba choblay. Jisu na dumawanangon. Wala kasi skauret. Hado mo na layo hikayi ka jo. Wag kaya apostol ki bote ka jo. Kaya apostol ki jo Jisu Kristi bote ka jo. Henday mga manaprimenta na marka magpagkot niya sa atin ng kandong. Pagkaportayan sa kalap. Onday akakti jo Paul. Onday akakti jo Petros. Onday akakti jo Noro. Jo ki mga laito. Henday katay akakti jo Pi mga chama.
Niya magasigalan kadwa. Katuroy ka sa panpanahang tao sa rong ikirukhoy kichongu. Kumao ka Bible ko. O sa palyagkag ikiblang ba ikilangbron. Tuyan pira di menta. Pingilamat syukor ikiway. Hakabangingimi sabari lamat syukor ikiway katingim rublay tungi. Henday nyo naman lamat syukor ilate. Andang ina pa yayin. Wala na itan marway